Jun ninga sang ni som ni paruk zir top ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Israel le Lebanon te chuan in ka hai nei rem ti a chuti lai chuan Hezbollah howin Israel an beina zongzong an ti top vek tur ani ti chu thudel kilani puan tongin Israel le Lebanon official te hian US huai hotin Washington DC a in biak tholina an neya Israel ram hnai Lebanon chimlama pilot zone siamin Lebanon sipaiten an venganga Hezbollah le Israel sipaite anom lo ve ang antia thucho intro man siama chuan inka hai nei na turin Hezbollah howin an ral thu man da Israel an bei anti topa Lebanon chimlaman hun le malak na te ti top vek an rem ti ani Lebanon le Israel hian mei thla po khan inka hai an nei mek chu ni somli panga chung po sein rem ti a anin biak na hian Hezbollah pol ai wan tel velo wangin omzia nei te chiam lova tunruma po hian Lebanon le Israel official te hi hanin rem ta po ni se Hezbollah ho hian anin rem na hi an pompui ve kherang em ti achiang lova Hezbollah ho in Israel an beinan chun zom zel chuan ti ngai na vak ka om chuang lo soitongin March ni a Hezbollah ho in Israel an ka tangin in rem na nei tumin Lebanon official te le Israel official te hi voili anin biak na ni ta a jun ni som ni pani hian in biak le ni se ti in thu an dani heti la hian Israel Defense Minister Israel Katz chuan tunari chuan Israel sipaiten Lebanon chimlama operation an nei chuan chun zom zel don thu ni min khana soya Israel sipaite chuan Lebanon chimlam man chu san don ri lo ti soin helai biela fir fiak te hun le ral thuam then fai nan thok chun zom zel don ti a soyani nimin khan US President Donald Trump chuan Iran le Lebanon boina chu thil sanga dia wangin a hran pa in biakna neya soifel tur nia hriat thu a soya Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan heng boina te hi boina sang nilovin na inzom ti asoya Lebanon khopui Beirut chu Israel in an beyani chuan indona chunzom le na ni ang ati thunga Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei po in nimin khan thu chu asiamin Iran mel ma te chu indona muala ne an nia chumi nuwa Iran mi puite huai sen na mudu lo luin Iran mi puite then ran tumin man la le mekani ati Islamic Republic of Iran din tu Ruhollah Khomeini thi champha Shia Muslim te hun puini boka Mojtaba Khamenei hian he thu hi sain Iran mi puite chu har satna le boina sang kara lungrual taka om turin na chani Israel le Lebanon in rem nan nei le ta ka wang le Iran lama po in rem na bei sei ani wangin State of Hormuz hon mai bei sei na oma hei wang hian nimin khan tuyal theimana tla hniama Brent futures man chu za pakhat point pahnia tla hniamin barrel khat dollar somkua paruk pasari ania US West Texas Intermediate crude po za bial point pakua tla hniamin barrel khat man dollar somkua panga point pakhat pahni ani soituangin Lebanon le Israel in biak na hian Hezbollah ho an tel velowa omzia nei tam theilowa nimin khan Hezbollah ho tupa Naim Qasem chuan Israel le Lebanon in biak na chungchanga ngai dana ron soi tangeya Lebanon sarkar in Israel a bia chu thil za thak takani thu asaya Israel le Lebanon in rem na chu in pek na le hnian ni pom na ni in a soibok Qasem chuan in ka ha in rem na thar ber chu Lebanese mi puite tha chimi tum na konga ro man na ni atia Hezbollah chuan boina ti topa Lebanon chimlama tanga Israel sipaite nor chu chu an thil phut lairin ani thu a soiboka Lebanon mi puite le thingtlang khuwa te bei chun zaman ni chuan Israel ram har lam man beinan ti top don lo ti a soibok Republican tamzong na US House of Representatives a chuan President Trump an Iran a do chun zom lo na tu resolution an poma he resolution pass tura vote an laka adu lama vote zan hi som panga atla a du lo lama vote zan hi pariat atla thunga adu lam man chaka Republican member tamzong na House a Democrats resolution pass ani ta ka wang hian President Trump a Iran do na chu US rorel na sanga po du lo tu an tamzok ti na ni a Republican member zinga Trump thil ti du lo zonga vote thak an om ti na ni bok War Powers Resolution hi US President in ramdang do tura thutluk na siam US Congress in an pompuina tur dana ni a House of Representatives a pass ani wang hian President Trump thutluk na hi an dang theingot lo thunga Senate an pompui le ngaya chumi hnuah House pahnia member mun thuma thena mun ni nan pompui le ngai wangin tuna resolution an pass sian omzia nei thuilutuk lawani
chutiang chuni ma se US in Iran adona thali mel mume khi US lawmaker zinga du lo tu an pung zel ti na ni a tuntruma vote thaka hian Republican representative Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick le Thomas Massie te chuan president thutluk na kal zong in vote an thaka Democrats zinga vote uire anom lova chuti lai chuan House member pasari in vote an thak lo thungani President Trump chuan Nimin Khan Truth Social a post siamin House rorel na chu ram hmangai lo thak atia in rem na nei tura in biang na poimo tak nei mek ngai poimo lova lawmaker te chu pu bok Trump chuan Iran ne na in rem na nei tuma in biang na top laman thlen mek laya hetiang resolution pass ani ta chuna taka soi selin Islamic Republic of Iran ne na in biang na mol kan bok trep to lain Democrats zongjong le Republican member chetak paliten kawar power dan tumin vote an thlaka aram hmangai lo thak le ani in biak na din mun po an hrevek atia ep2 te hian hne na ka chan le ai chuan kan ram hi hlo chamma se po yan tilova trama kallai ti top du nanat na ben vonan ve ani Republican pali te hilan sar du an ni thunga an zak hle turani atibok Nepali Sherpa Khowela tlang sang ber Mount Everest alon chu atum te tranpui thin tu pakhat chu niruk chung zet abong hnuwa Nimin Khan dam takin base camp awak thleng Mount Everest vul karabo niruk chung zeta chin an hriat to lo hi dawa Sherpa ni in azong tu te po an beidong to a achung te po in ni eng mazat o tur vuina hun an lo mang tran to a ma se Nimin Khan khumbu ice fall a an base camp bulmai ron wak thlengin jinglama hun ti fai tu ten an va mu ni in 8K expeditions team atel pemba Sherpa chuan a soyani kumsom nga panhi mi dawa hi mun himlama la in ei turte an pengala helicopter mangin Nepal ram khopui kan mandua HAMS hospital a phurnghala ni a anupui le fanu te chuan damdo ina hian an lo nga ka vuina in khom an lo man to wangin an tan chuan thinu dam le ania an pan han hule chuan hlim kher mai dawa nupui damu Sherpa chuan local news atangin aladam ti kan lo hria a kan hrian pakhatin min ron hrila an ron phur hodon ti aron soyani ati dawa hi an mu nun ber chu mai ni somni pakwa khani a Mount Everest an lon chuak to a an hole lam chu achin hriat lovina omta a aklain Poland mi chuan base camp a thlenga ama chuan a thleng ve talova ama zong turin an thok chuak wat theilova helicopter mangan zon hnuwa an mu zo talowani niruk laya liam to wangin a ruang mu be seina om to lova achung te poina ma vuina hun hi ni hni layan lo mang to a afanu mendo la mu chuan an mule ti kan hriat po khan ka pa ni tak tak angem ti chu kan ril ruwa zo na ni lo theilova athalak kan dila ama nge yelo ni a kan lom tak tak ani ati dawa mutu te hi Sagarmatha Pollution Control Committee te an ni a anni hi Mount Everest lon hun in tran lain tlanglon te puitu atana leilon le hrui te lo zam tu an ni a tlanglon season a top nuan man ruwa te thian fai le thin an ni thamasa khan Mount Everest mi sang telin an lona Khowela tlang sang ber lon season a tlanglon an tamber lai ani a tun season a hian mi panga in nun nan chan ani China chuan mei thla Taiwan tlo tu New Zealand MP pali te chu China ramjin khap sakan ni thu an puanga voi enge mazat warning ti chuan I hnu po Taiwan raman tlo lui chu China chuan an ngai thu tak hle ani anti Nimin Khan Wellington a Chinese embassy chuan thu chua siamin New Zealand MP ten Taiwan an tlo a Taiwan politician te an hmu chu an sei sela China ram in real bol na an in rol ti in hun rei taka tang to in China chuan ram dang hruai tu ten Taiwan an tlo an du lo thu an lo sei to wangin New Zealand MP ten Taiwan an tlo chungchang an sei sel chu thil maka ngai turani lawang an ti boka Taiwan chungchanga red line pel te chuan angong chua zo nan ma chon zelang an ti ani heti la hian New Zealand Foreign Minister thupuang tu chuan New Zealand MP te chuan kumsom tam tak chung Taiwan hian lo tlo to a har sat nan la nei ngai lowa tuna taka China ina soi sel chu makan ti thu asaya Taiwan Ministry of Foreign Affairs po in China thil ti dan chu demin Taiwan in an thian te an hmu chungchang soi sel turin China chuan dikna nei lo an tia parliamentary diplomacy chu mipuiro rel narama kalphung pa ngai ani an ti bok China hian New Zealand ram ho tu te hna email thonin New Zealand sarkar ro rel lai MP pathum Laura McClure
David Wilson le Maureen Pak te baka F2 MP Duncan Webb te chu kum khat chung chaina ram tlon phalsak lo thu an hriat tira an rem na hi hliemo ti toyamo ni don chuan heng MP te hian Taiwan an tlo wangin chaina laka ngaidam mandil turani anti bok maklior chuan New Zealand sarkar malak na ram dang in rol na dik takani wangin ngaidam adil don lo thu a sei ngalani Nepal Foreign Minister Sisir Khanal chuan External Affairs Minister S. Jaisankara somna angin vain hian India ramaron tlo dona cholni thleng India rama achamang Nepal sarkar chuan Khandalan India rama tlo tur thu hi nimin khan thu chua siamin an tar langa acham chungin New Delhi a Jaisankar nen official in biakna an nayanga rampani inkara tho hona tur thil sang sang an soi dun don an tiani hemi ma hian Nepal ramaro rel lai party Rashtriya Swatantra Party ho tu Rabi lami chane chuan India ramron tlo in BJP President Nitin Nabin nen anin koma nilai ni khan Prime Minister Narendra Modi nen po anin koma RSP ho tu pa hian Home Minister Amit Shah le External Affairs Minister Jaisankar te National Security Advisor Ajit Doval le Foreign Secretary Vikram Misri te po akomani Internet a fiam thu mai mayan din Crocod's Janata Party CJP chu atakin kan mu chodon ta ni na langa naktu khian India ram khopui ber New Delhi Jantar Mantara zirna kalphung boina chungchanga an lung oilo nalan tir turin an kalkhom dona punkhom an dilna chu police ten phallo po ni se kalkhom an tum thau thu ni min khan an puang CJP thupong tu Saurabh Das chuan tharum tel lovin lung oilo nalan tir kan tuma Delhi police ten phalna min pek ngei kan beiseya min pelawani poin Jantar Mantara hian kan pungkhom thawang ati Jun ni khat khan CJP din tu Abhijit Dipke chuan naktu kan thil ti tur hi apuanga Dipke hi Boston USA mekania New Delhi protest nei na hian tel turin India rama aron kaldon ti asoya CJP adin hnuwa India rama ron kalmasak na ber turani Dipke chuan NEET exam paper pu ruwangin India ram Education Minister Dharmendra Pradhan chu bang turin an phut ti asoya aban ngei theina na nor turin an pungkhom don ti apuangani Saurabh Das chuan Jantar Mantar hi sarkar lakalung oilo na sang lan tirna na man thina ni a keini point Taj Mahal le Humayun's Tomb tele India Gate te punkhom kan tum lova Delhi police ten min phalsak ngei kan beise ani ati Cockroach Janata Party thupuang tu pani Asutosh Ranka le Saurabh Das te hian nimin khan press conference na in an malak tumdan an soya an ho tu pa Dipke an mi pui hriata protest an nei tur thua puan chu Delhi police ten an lo hriat to an be sei thu le an phalsak mai an be sei thu an soya protest nei tura police ne na dil ngai system chu thil tul lo taka kan ngaya police te hian an hriat veka wangin permission min pe mai tura kan ngai an ti ani Thamasa Khan Chief Justice of India Justice Surya Kant chuan India rama thalai na nei lo te chungchanga soina chu social media alarin soisela hlo na sa hle a Justice kana thu soya tanga nilina Cockroach Janata Party Instagram account chu apiang ta a reilo te a follower makta doi somni pani point pakhat anei tling tanghala ni bazari lo thira wangin kan lo me